I think I've been doing these interviews for like 3, 4, 5 years, and I've always wanted to interview someone who operated with Quattro. I think in a small way, I've never met Quattro, but I think he's my hero. I just like the name, I just like the stories that I've heard about him. And I'm so fortunate today that in the program, we'll be talking to someone who once walked on the same ground and talked to my hero, Quattro. This is the Zipra Liberation Archives. My name is Zenzele Ndebele, and in the program today, we'll be talking to Stephen Jike Malandela. His ibizo lakhe lempini kwakuthiwa nguMilton Ncube. And of course, what I like about the same issue, Ubaba Malandela operated koZwimba. Did you know ukuthi Zipra somewhere Zwimba, Makonde? I'm sure they used to go HIV, Harare, Chitungwiza. Anyway, he was going to tell us about the story. Baba, welcome to the program. Siyabonga. Uzalelwe eTsholotsho wagcina ukhona ngale eZwimba. Akusitshela ukuthi wena ukhule njani ngayiphi iminyaka? Ngizalelwe eTsholotsho khona phasibili koNkonzo ngo-1958. Lapho ngizalelwe khona ngafunda khona ngalo standard 1, usapi A, nosapi ku standard 1A. It was 1970 kompana 71. Sesuka ke sesisiya Solopon. Amakhiwe sethi hayi lapha nje abadala abadayi ngene siya hayi Solopon ke. So amakhiwe aselithathela amaplaza la. Ekhaya indawo eMarizeva abadala abadayi. Ngeke kuvumakala. Xa kule ndawo kwathi abahambe khona lesihume. Hayi sathwala sibili ngamaroli. Kakhula ke khona lojaha bambonke ngikhona ngale ke Solopon. So wena ingqondo zokuya empini zifike sekutheni? Ingqondo zokuya empini kimi kahle azange zaphangisa ukufika. Ngithe mina sengisekhaya khona ngale sangathi ngikhulile sokuthi hayi kuyadinga umsebenzi. Ngadinga umsebenzi e-road department factory. Ngasebenza khona ngale ngabona kumbe kwabe ngumnyaka. So kuthe umnyaka sa transfer ngaya ngaphi Elibix ngale ukweni weGwanda lapha. Sahlala sikhompana. Then sengilaphana ngabe lokuthanda inyama kakhulu. Ngangilo sboy wami othiwa nguMarikwe. Inyama ngangizikhangele ngicheba ngompita seplazini sidlala khompani impala nje seqe. Ngathi kithi siyathiya phela lokho. So usebenza eplazini? Yes, angasebenza eplazini, asebenza e-road department. Okay. But duze lamaplaza. Duze leplaza. Yeah. E-road department imama zana zigcwele. Ngabe siyafaka iwaya. Ngabe mbamba impala. Angadla impala phana ngisidla manje lobani. Lo basboy wami sasizwana abe ngithanda ngangimncane qathela la emdalana ngumdala nishayile kwaqhubeka ngaphinda umntwana ebhalabhala ngathi abanye bakhangele babe siyasithengisa uthe kusenseni sisalele ngiyahamba lo driver oy tractor babe siyachayisa ivalo ku driver tractor indoda ngihamba la yensini. Kwahle kwafika kimi ingqondo nti lo no andinalunza ngathola sokuyigreen ngama game. Ngabe ngithatha inyama lana ngangichayile entanjeni so ngabe ngithatha inyama lana ngifake ebhakadeni. Thatha amacimbi ngikhava phezulu umvala. Ababuza lwana indoda ye ujiki lapha babethi lapha. Ngizwe sivala ukukoma. Vele amase mvuki. Right, ingaphi inyama? Nti inyama yana. Wathi inyama yebhalabhala, inyama yana usabuza. Tangiyazi mina. Inkanyezi ngamvala lapha ngabona sokuza inkanyezi zodwa la. Lobu gwalo babukhona kuManande. Ngathi khona. Ngaphi ebhaketini wayevula ibhaketi
mangavula ibhakede wathola lamacimbi bathi usadlala bensikiza ngathi khona apho babethulile ibhakede lamacimbi la abethola imhwabha nansi then kubotsho kwami laphana siyangale hayi ufakazi sokukhona exhibit then uwasboy nje umuntu wayendithanda awanzwela ngahamba ngaye ecourt bathi icala uyakuvuma ngathi uzabhadala njani ngathi mina ubaba ulenkomo ekhaya zathengisa sibhadale lapha kwakuRogers umlungu wakhona uthiwa nguRogers iplaza lakhe angikwazi ukuthi lapha ibhalabhala kwakuyimali ngathi angizabhadala zabe lithatha ngaphi ihamba nje thengisa inkomo lephayini lapha abamvumela uwasboy wami wanika ilifi ioff ukuthi thengisa inkomo ukuthi ihamba kumdala ndodanjwana sokunje uyedinga imali besikave lapha temfika kumdala ngatoto umdala hayi ukhona ngimlandisela istory sonke 2 days 3 days umdala mzethi avula amajaha la ngaphi umdala akhona laphana hayi uthebula yebo ya bangaphi umdala hambe ntshingisa nanka amajaha lapha amajaha la umbani wena mbatshele ngumthengisi wena anti basokukhanya ngathi mbijana ngathi hayi ansomthengisi usebenza nganisebenza road department iliyenzana tasilungisa umgwaqo sifaka ithara yini elisebenza ligadiwe yanga sebenza gadiwe umkharati so uyabethola umpopho manje ubuzube lapha into hayi lapha ngizodinga imali yokuthi ngiyebhadala icala engilenzeleyo uyenza icala abantu mbamba ibhalabhala manje ufuna ukuyabhadala ngithi bathi uyafuna uke empini ngidaya kakhulu manje impahla zakho njana zikho ngathi angilandaba lazo nxa ngikulendlela ukuthi ngempini ngahamba ababethi organizer ayikuqala kwami kuorganizer hayi igenge laphana hayi kwahle kwabe udwa kwami siyangaphi sensiye eBotswana so selikhambile eBotswana la thwalelwe eZambia wena utrainer nga sesifikile lapha savele sifikela khona usufikile ngalesa eNampundu Nampundu yiyo vele yayithi wawungadluli ungazange wafika eNampundu sifike eNampundu ke laphana hayi kwahlala laphana hayi kwakhangeleka njalo ukuthi hayi kwangathi ngisaseqinile laba babebancane sengathi ngiqinile kumasinyane kwahle kwakhethwa futhi abantu abakuya kuAngola iAngola i-first group isiqedile kwabe kuthiwa lapha kwabe kuhamba kwami ngaphi eAngola so u-based ngaphi eAngola eAngola lapha esitrain khona ngale kana ngikwazi ukuyindawo lokhana sengulibele nje ukuthi kwakuthiwa yini lapha esihamba safika satrain khona so uqede nini bona ngani ngiqede kwamphana kwade kusuku 78 so wow specialize infantry okay apana kwakulo company 1 up to 11 so mina ngangu company 5 yayi infantry strain ama Cubans lawa abalo 4 5 7 so iSpanish la selisazi sasifunda nje khonapho sisizwa nje besithethisa la kanti vele nalali bezwa njani njengoba bekhuluma iSpanish nali izivele letsholo ikhuluma isiNdebele kwakucommunicate kanjani kwakulama instructors ke akitha abe first group afana babe ngathi labo bahlakaniphile mbijana basebesazi iSpanish basebesazi ukudla kwakunjani zonke ama-Cuban ayencithana ngokudla kwakuchanga ngesikeperi okuligabha kwebeans lokho irice gabha kwebeans lokho hayi abantu balima labafa abaningi ngale ngikwazi ukuthi kumbe kwakusiba indlala hayi indlala ayikhona kwakutrainwa nzima ama-Cuban akuswanya ngomjana ngesikafu ukuligabha lokho ngathi nasijayela imbumu yesitshwala kwasokuphelile kwasekuphelile la ngaphi eAngola elokhu zenza sidlela kuhle eNampundu faka isitshwala ngamasaka ngale isigabha lerice ba akwabenzima so liqeda ukutrainer liyabuya ngapha udeploy ngaphi isithe sesiqedile ke khomphana saphindukisa sabuya emagojini Jesu emagojini vela zange safika salinda isikhathi sesideploy ngapha esipolilo sisiza kubo Zwimba so udeploy la kubani wena igroup yakho
igroup yami mina laphana ulafana wawuthiwa ngomcabango la ucompany commander wami wayengithanda ukuthi amehlo akho entshela amehlo akho makhulu ngicabanga ukuthi mfana uzabe ubona amasotshe ekhatshana otong Eastern Thanda amehlo akho makhulu ngicabanga ukuthi uzabe ubona geng yayi company sibili angena ke sonke laphana sahlangana kakhulu sesisebenza lezandla phakathi kangena ngale sasesitsheliwe ukuthi hayi madoda lingahlangana lamazandla liyakhulumisana selingasebenza lilonke ngoba siyinto yinye hayi sakhulumisana sesihlangene egangeni pasi yendimi yanimi kwakhulunywa ucommander kabuya ngapha bahamba ucommander bakhulumisana kuhle hayi tamazipra forces hayi madoda sizasebenza sindawonye asebenza silaphana ngabona inyanga yonke kanti bale plan amadoda la iplan yabo nyokuthi bebulala amazipra forces wonke bethatha izikhali beameni imjipa yabo babelayo then sesiqedile inyanga sisebenza achaya sibili enye inkamba sisonkeni sesokunjalo mina ngabe ngisusa ngithanda ucommand commander le platoon ngabe ngu-section commander vele nisangena eBotswana mina ngahle nga-impointwa ngama-guerrilla ngihamba lawo la wena ngozamela abantu lingafikile siya kuchimchim le ngathi kwakungathi sengikhulile enhlakaniphile ngale-ke lakho sesikhonana ngabe ngu-section commander sikhona kubo sipolilo laphana sihamba sisiyale kwasokuthiwa sihambe siye ngaphi phambili sibachiye abanye ngaphi esipolilo sisiza ngapha kozwimba kanti abantu laba namadoda lana sebeplanile already ukuthi lapho kuyabe kulama zebra khona bengabe ngu3 thina lina libe ngu5 isign enzayifaka mina njengocommander ngizaqala lami ngizabe lo commander ngalesi sonke nje icommanders yabiyo la uyaqala ukudubula lingezwa nje umpopho sithi pho lani lapha elikhona lonke libe lihle lidubule bani bona amazipra kanjani akhona mina ngabe ngikhitshwa le platoon lo company commander wathi ufuna ukuyatshengisa kozwimbani so wahamba nabantu bezipra la lezandla hayi ngihamba lamazipra wodwa sesisachiya amanye amazipra ngaphi ngali besebenza labangani amazandla la sikhona lesifike kozwimba sizwa bethi hayi ukwenzakala esipolilo abantu baphelile indaba amazipra wonke badujula bafaka ubuhlungu lawo lakathesi ngicabanga abangani bami akuhambi kahle uyakwazi ukuthi indaba nale case eyenzakala esipolilo ngiyade ngikhuluma nomunye umuntu wathi yena kwangasomazandla kwangamaselu scout njani hayi lana kwakungamazandla special kwakungamazandla kwangashiya ukuthi amaloku zendaba kamzori walabana njani hayi kwakungamazandla sibili kahle so nalisabuyela ngemuva sabuyela ngemuva sesizwe khonoko sahle sayala singaphi singapha kozwimba sasebenzela sikwampana kozwimba vele kwasekuphakathi kwasekwafika emakonde kwasekwafika isisfire impela ngale abantu babekhulumisana la I'm sure iningi babekhona babekhulumisana but abaningi nalikhuluma isindebele so lalicommunicate njani sasizama sifundisa kakhulu vele wabesitshela bathi lamadoda akhona bezothi ukuze libe right madoda khombisana amankazana lizafundani isishona babesithanda kakhulu amankazana akhona ngimtshela ukuthi nxa into ngiyakufuna nyenza njani sikhulumisana nje kahle behleka so saphangisa kakhulu ukusifunda sabe lamantombazana lokho basifundisa isishona kulo ndoda wayetwa ngu4 waye operate ema-area wakhuluma la wawumazwe ngambona silo 4 awungixoxele ngo4 ngoba senzwini into eziningi ngayo indoda engani ngiyamthanda kakhulu noma engazenhlane la indoda le yayihlakaniphile indoda yayihlakaniphile kakhulu ilolwazi futhi so wayethi nxa sokuthiwa kuyasetshenzwa kwakusetshenzwa madoda singahamba siyecha ummission sihamba kula muntu ozabaleka uyabaleka thela uhlamvu wabe nguplatoon commander
hayi indoda yayiserious ngomsebenzi yayilesibindi. So lina li operate ezimba lephi aim kwakuyini okuyangena eHarare kumbe lalifuna nje hayi yayindlela yokuthi singene kozimba sibuye khona ngapha ko Zangarara ngokulabo onyampingiza khona ngathi ngisakwadwa nomunye onyampingiza ngoba bengapha kokaZangarara eUrungwe ntwa yayindlela yokuthi lathi sisuke sikhona lamaZebra singene sisiya khonale ngoba kwakungeli first group yethu yahle second group yahle yangena ngapha eSipolilo amaZebra kwakuyizandla kuphela leSipolilo kungala amaZebra. So sayisindlela ukuthi sihamba ke deploy sesiye ukuthi ngaphi kokaZangarara lapho esasukwazi khona ndivela hayi ngawo mahopolo nxa wazothola kulo mahopolo khona leyo. So ngabo 70 I think starting from 78 kubuya ngapha kwaqasa ukudeploy amaZakuzaku. So like la hlangana la amaZakuzaku nisike sachana labo kakhulu sasise kwenye indawo sanda kungena kubo Sipolilo khona ne okuthiwa kuseMaribanani eMatoronjela hayi sike satabana la matsachayisana labo silamaZakuzaku la. So ngesikhathi lesi uma area nona la kozimba like la chana lamakhiwa ngesikhathi ngozimba ekwayenzakala esenisuke kanjena ngikhuluma sasiphume singu9 indawo yokozimba ngamagceke savuke ekuseni kwenye indawo sasikuseniseni safika kwindawo ke ilanga liphuma sathi lapha akusadluleki asihlaleni esingenene ekhaya sizaphuma nentambama kanti singena sizohlala ekhaya lapha kule ntaba igoma lamacheke le igoma uthiwa igoma na kanti kula sesiboniwe ngani ngamabhayinokhula basibona ukuthi singene lapha sahlala sakhululeka sakhipha amaphochisi nempopo sabeka lapha mama wapheka isitshwala lenkukhu sandla kuthe kuchawu 3 o'clock avele si relaxed isponta siyaduma umunye yaphuma phandle hayi ndoda ngene endlini wena uzasibonisa ngamakhiwo kanti sibonakala ekuseni ukuthi singenile lapha nasiphuma. Then iplan yabo bayenza njengabantu ukuthi kwakuligceke amaZakuzaku lana bahamba bayathintana inkomo bawuya lenkomo bona babuya bengamuva kwani kwenkomo besiza lapha ngoba abantu babeza kuya besitshele uma bebabona bekhatshana ukuthi nampa abantu benza njani bayeza babuya befuqa inkomo bathe sebeseduze isporters asilokho esiporters sithi ngene endlini kathi insita nxa siyazihambela kathi vele sesidirect ukuthi endlini enje kwahle kwaqala isporta pa phezulu napha so ufiwa madoda la umunye lomunye gijima ithatha iphochi lakhe pop sokudutshula bathe bachiya inkomo ngoba basebeseduzana baqalisa manje ngama lokhuze nabo lana amakhulu uchaya eminyango sokuliwa ngene ku otrop kwazi kwabuya ukuthi ngingena otrop still kuza search lapha bazambamba bazambona la ngcono bengichaya mphume eminyango kwabe uqala umunye indoda balandelana ngabe unumber 5 so lana dubula lapha lani baleka hamba sasibaleka lapha ichance yakho engaseko yokudubula okubaleka ntethi ngiyaphuma nje eminyango abahle banchaya khona nenxiba la emndenzi chwa emndenzi sibenzayile ngathi ngiyakhangela omunye othiwa ngucatshana nangwana laphanda uyacrawla base bemchayela bamchayela phezulu la wangena ngihla mchaya chichizi uyavuza igazi sebenchayile ndoda lami sebenchayile crawla kwakuloku ngama ukuzintatshanya nongamatshe ngidayi njengendlela engafundiswa ngayo alapha vele igazi sokunje yekela mbone ngizibulalele ngale kwamatshelana ingqondo ukuthi ngingazibulalela ngalaso zebembone kwasukubi umcango ukuthi kila ngisukume mbona ukuthi ngiqhamuka ungakanani anti ngambona igazi kuphela yekela ngisukume mbona ukuthi so vele wena ucrawla uqhamukile ukuthi ngiqhamukile ngicrawla ngiqhamuke uma ngithi ngiyasukuma ndothi kuyenyatheleka hayi angathi ngikanda sengihamba lo mngani wami lapho wathi asahambe sahamba saphuma singithulo limele lapha namta ngiqhamuka nto sathi okuyispota ngapha kuphethe sonke saphuma but bawunda sabe bayathathu omunye bamchaya sibili lapha
lwaphuma ngapha uHlamvu but yaqhamuka aqhamuka kwaMjangdam ahamba ngagcinwa mina kozimba kwamphana 5 months inxeba lize liphole ngilala ezibayeni so emini wawuhlala ngisesibayeni amakwenzela ukulidumba hayi edumba ayihlahleni nje joko ama comrade baba lokho bebhoda bekhona lekhatshana besuza information baba besithanda labana abantu babesithanda kakhulu akulo wakuthengisayo hayi bampandisha amadoda udla hayi angaze ngabe sokungcono lo wayelimela lapha wayihamba labanye khonapho sokuzuka bekusiza ke isisifire so hamba kwaSembu Point uqhula ngihamba kwaSembu Point ngiqhula sile maguregure so ikona bo hafika kona emaguregure so yayi aSembu Point yaSembu Point lana usuka lapho uqonda ngabe usuka kwaSembu Point suka kwaSembu Point masiyazana kwathiwa right abafuna ukuba ngama paratrooper ngabe ngokuqala ukuphakamisa isandla ngoba ngambonile ukuthi ukulwa usebenza lezi ndege kungcono kakhulu ngangihawukele ukuthi ngabe ngayinde esikolo ngangiza kuya kukhosi yokuba ngutshayela i-helicopter kumbe ukuba ngugunman wani wama helicopter ngoba yasasigijimisa kakhulu i-helicopter so ngahlanga nje ngifuna ukuya kuphara isikhathi sihamba siya kuparachute 1981 strainer la trainer eNkomo Barracks uchaza ukuyeqa ngichaza ikweqa amekweqa so usebenza isikhathi singanani i-unit azange ngiye kwenye unit from 81 ngilimale ngobani laphana kade ngisakwazi ukuthi kwakunyaka lapha ngaze ngaphumela khona singu-dog section futhi ngenxa yonyawo bamfaka ku-tracking ngayenza special tracking so wena phela ushuthi kwasebenza lo ndoda lo wayehlupha kakhulu emkhohlwa umlungu lo uDaiki siyenze sonke ikhosi umuntu wayengubhosi wakho hayi engubhosi but lafunda lo wayenza ikhosi e-parachuting sisonke the trainer lo sitrainer sonke so yena wanikwa isikhundla wayelikhili hayi wayivelena command i-unit nane e-para evele elesikhundla nje wayengumeja wathiwa bamnika wayengu-lieutenant colonel wathiwa ngeza ke command i-para engaso parachute so if singama first paratroopers eZimbabwe National Army sa trainer sonke uDaiki lale baningi yesasibaningi yithi sayivulayo inkundla nalana New Salem kuthiwa kuse New Salem lapha kuthiwa New Salem New Salem kade siyese imanyame airbus so wayengumuntu onjani uDaiki umlungu lwana wayengumuntu ololaka eqinile futhi ngithi amakhiwa baqinanga kodwa wayeqinile ngoba sasigijima sithwele maybe 15 kgs emuva la esame inhlabathi ngamabheki la uzagijima i-walk and run wangasoze imthole egula mbenyana ngamanga lo umlungu kathi la baqine kangaka bayiqinile indoda lo ufield lapha ke waye right ka commander vele waye commander sibila wa commander ipara bathe noma nje sebengena amadoda akithi lawa awezanda sebe command ipara but wayebafundisile wathi sifundisile sibili uDaiki uLeon Daiki phela lina ngo81 maybe bo82 83 like lahlupha kakhulu ngapha ipara kungakabuya abanye kakhulu la khona ngapha esayidini ePrimary sike sagijima kakhulu esikhathi ke khonapho kuhlupha ama distance kusiyali hlupha uDaiki ehlupha so le kuma operations lalichaya futhi hayi sasichaya sibila amangamapi lapho mina ngazondwa khona so kuthiwa i-unit liyana yayile kuthiwa ama-cell scout ngokwathi ukukhuluma kuphara
ayikhona ama-cell scout bezenze njengama comrade bona bengasibo nesikhathi ama-distance survive bezenziwa ama-distance kwathiwa bakhitshwa silabangani bami engambazi sibili abanye kakhulu babandisa ukukhipha wona ama-regime vele abayibona bavele besazi lowo msebenzi babakhipha bebasale eCholocho kuthiwa kuseChibizina bayenza khonale kulesikhathi kwakusanda kuthiwa kulabanye amazipra velele ngaphi ngapha bahamba amasesikatana bakhonale bekhitshwa ku-unity yethu khitshwa ngudayiki khona ngudayiki khona omnye othiwa nguMadewe then bathe bekhonale bahlangana la amasesikatana amadoda la bechayilayo ama-uniform yena awe-Soviet so ama-sesikatana ahlangana ama-distance bakhulumisana amadoda alathi ayi-unity source vela kanje madoda sisonkeni bahlala ama-2 days 3 days over babachiya le hamba be-communicate athi silabo thina sasingaphi lapho sasikhonaphi saseCholocho iParibe sekwamba sezwe ukuthi hayi kuthiwa bahlangene after 3 days othiwa sebechaywa ama-distance lana bangu-2 babalika bamangala ukuthi yonto vele sebethiwa amadoda sesihlangene laba sebengathi balethemba bahle babachaya abale thina sazobizwa ke lapha sekuthiwa siyebona ukuthi ama-distance achayene njani kade istory so ngani bona ibo abalwileyo bodwa so ngathi ibo bodwa abalwileyo safika thina manje into eyenzakala lapha abantu barejwa eChibizina khompana ngathi hayi iChibizina iseCholocho beseplant iseCholocho because kule inside futhi etwa iChibizina eMachingi yebo phela iseCholocho eChibizina lapha kwakule amathimba lapho kwakusika khona indoda lothiwa nguStendi wovetleli umkharati lwa iChibizina khona ngalo wayisika khona amathimba abantu barejwayo uSajen wambona laphana ndlelo wathi manandela ucabanga ngidayi into enzakala lapha angiyithandi uboneni ngithi mbonile phela abantu barejwa khona kwamthinta ukuntolokwana hayi sahamba sabona ukuthi hayi nampa balokhu zabe sithi hayi bagqibeleni balwile bodwa ama-distance la suka lapho sabe sichaya siyapota ke sesikithi angahle ngatshintshwa ku-unity kwathona yahlupha angenzi kahle ngagcina ngimdubula abanye la kanje kwamphatha kubi ngoba ku-area yakithi into area yakithi bona abantu behlukunyezwa berejo hlangathayi Come on,